Roja nav qotê çiya hêdî ber bi jor ve helde hat û şewq û dirêjên xwe yê ewil bera sersera qesra qonaxa me behrê dida. Rûya ve barê bi dirêjên rojê re dipiriqî, çûkên masiyan xwe noxî avê dikirin û tevlî nêçîra xwe li keviyê li nav zinar û latan digirtin. Teyr û tilûran ji zû ve xwe bi kurmik û kezikan têr kiribûn. Kevjal û reqan li ser tahtên bi kevz xwe dabûn ber tava sibehê. Pêlên berê wek bixwazin tişta li hundir qonaxê de qewime hîn bibin, çelpînî ji diwaran de anî. Di vê sibehê rengîn de gava ku Memê Alan li qesra xwe ya ku li perê barê bû, çavên xwe ji xewa şêrîn vekir. Li tenişta xwe nêrî dît ku mêvanê şeva bihûrî, mêvana wî ya sobet û henekan tune ye. Xwe bi xwe got, gelo ev ne karê cîn û periyan bû. Dûrê hat bîra wî û got, ma ne me yê şeva çûyî hingiliskên tiliyên xwe bi hev guhertibûn. Li destê xwe nêrî dît ku rast e, ne xewn, ne xeyal û ne jî derewe. Bi bandora vê qewimînê, Mem ji nav nivînên xwe derneket, bi nav behra fikr û xeyalan de ma. Wek hemû laşê wî teyîzî û nedixwast ku xwe tev bilivîne, nizanîbû bê mêvana wî ya şevê çawa hatiye û çawa wenda bûye. Ji ber ku ti rê nedît pê xwe bigihîne mêvana xwe ya şeva çûyî, bihna wî pirteng bibû li ku dinêrî zîniya nazik cemal li wira bû. Ne ji pêş çavên wî, ne jî ji aqilê wî diçû. Beglî, serdarê 1500 xortê Kurdan, birayê Memê yê can bi can nêrî ku roj hat dema taştên lêbelê dîsa jî Memê Alan ji odeya xwe derneket. Xwest here binêre bêkar çima dernakeve, lê fikra xwe guherand û xwe da bendê ku ew bi xwe ji odeya xwe derkeve. Kengî dît ku wextê nîvro dîsa jî Mem ji odeya xwe derneket, ne jî jê ti emr û ferman tê. Rabû hilkişiya jor ve xwe gihand ber deriyê odeya Mem. Ji hundir dengê nalîna nexweşan hat guhê Beglî. Di cih de vegeriya hat nav hevalên xwe ji nav wan çend kesên aqilmend û di xwendinê de jî hatine neqand û bi kev re hatin ber deriyê odeya Memê Alan. Pêsiyê ebayên xwe bi hev xistin û devê lingên şepikan berdan gelekî bi edeb li deriyê Siltanê xwe Memê Alan xistin. Ji hundirê odeyê kengî dengekî zirav wekî dengên nexweşan hat got, çî be bila derbas be hundir jê re destûr heye. Beglî tev û hevalên xwe derbasî hundir bûn. Nêrin ku rengê Memê Alan qulip ye û bûye wek rengê miriyan. Ji çavên Memê mîna bayrana Nîsanê hêsir bi ser dev û rûyê wî ve dibarin. Çawa ku Beglî çav li rewşa Mem ket, xwe da ber parxanan û got, eman bira ça hatiye ser te. Ev çi ecêba giran e. Em do çûbûn nêçîra postkevûyan, heger li wira çavên te li qîzek beg û giregirên Kurdan ketibe, hema tu li birayê xwe ferman bike, ne bi ya min. Bi ya Xwedê keremê padîşahê padîşahan ez ê wê di nav 24 saatin de ji te re ji nav bajarê Mixre bibînim û biavêjim paş perdê. Niha heger miraqeke din ji te re bibe kul û keder bibêje, ez ê niha biqedînim, wextê li xwe nebihûrînim û saetekê nekim didu. Memê Alan mîna teyrekî baz şikest û got, Beglî bravo, ma qey te aqil berde ye, ez çi bibêjim, tu ecêba ku şeva din bi serê min de hat nizanî. Hema fermana ku ez li te bikim, tu bînî cih bes e. Heta ji te hat tu nehêle heya diya min û bavê kal ji vê yekê çêbe û her du kokimên apan bi vê rewşa min nehesîne. Heger ku tu jê hatiye karê ku ez ê bibêjim bi cih bîne. Tu zûka here xwe bigihîne tevlê, hespê boz bi qeyd û berbedan bifilitîne, zîn û taximan bi ser de, dengan qenc biştîne, welatê xerîbiyê çetîne. Xwe bigihîne odeya xezîneyê, heqîba min bi zêr û cewheran tijî bike, li terkiya bozê rewşan bistîne. Bojê rewan bîne ji bo siwarbûna rawestinê. Bi destê birayê xwe bigire, li ser pişta bozê rewan siwar bike, bi min re were û birayê xwe
برای خو جناف باجر درخینه من لسر ریا باجر جزیره بترکینه او وگره استنی ویاج تدخوازم برای من دیگوتنا ممی آلان آقل جسری بگلی رواند و بمینا دین چولان لی تفلی ویا زو خو و گلک زو خو دا هفو گلکی به ادب گوت سر هر دو چاوی من بس تو امر بگه بگلی تفلی هوالین خوش حضور مم درکتن راست بری خود دا هیلا ماله ببای بزیو خوگان دیاوی و باویوی کال به هوالین خو رجیج هر دو کوکمی آبان را خبرکشان جوان را گوت رابن و لحف خفهمن من لفان دران چرو نشتنه مالا مشوتی هیویا مل داره وی دنیای نما نزانم که بچم مادیه دیم بویه دخوازه بری خو بده جزیره بوتان و جناوا دران هر تکسی جمع افر ری ندیه و نجی بیستیه لیمم دکه بی هایا و گشتکان به وی ریده هر چوین به دف گنگازه لیو وگر نه به دست مروه اوی چه وره پیشیا وی خواده زانه زو ام چاره که ببینن و وی جسر وی فکره وی فگرینن دیایی باوی وی کال و هر دو کوکمی آپان لحف جویان خمگینی جروی وان دوشیا پشتی که به هفره پیوین و شور و خواه کرن یک هر چار به هفره رویان و دیم هم که شیرین بردلی دیو باوان هویا هر دو آپان و خودی تخت سلطانتا باجر مخربه بو پشتی کو بگلی چوبو ممی آلان چاوین خواه گرته بون و کتبون ناو خیال و خلیایان گاوا کم مم جاره که چاوین خواه وکر دوریلین خواه نره دید که دیا وی لبر و علی وی سری وی رو نشتیه باوی وی کال لبر لنگی وی سکنیه لهر کلیگک وی کوکمکی آپان لسر لنگان را بستیانه و به هشتخواری حسران به پان رویان و دبارینن وقتا که باوی وی دید مم چاوین خواه سر هفرا کرن جره گوت از حیران چاوی تا خیر مالا ما بشه و تا تفلی باجار مغربی چه قومی او چه روشا تیا گرانه من به چاوین شلو بدنیا که خمگین که دلیوان دپرتان گوت ایش افزینا زیدان لمن بو میوان لسری سبهی از رابم که بتنی مامه من گوت قی خونکه لی هات بیرا من که مه هنگولیسکن خواه به هف گوهر تبون گاوا که من لتلیه خواه نری من دید که اف نخونه لسر هنگولیسکا ده تلیه من ده زینه زیدان نویسه باوی کال گوت رونیا چاوی من تو چه دکی تهوابون و هیویا می بیت صبر ما هر جاران جنای ورا گوه بده ما نکوه بر بای خونک شوان دبکو اف شیطان به دبیجن شیطان گلک جاران دکوه شکل قیزان و با عقل کال و خورتان دکنه ورا جبونا خونک شوان ما گشتکان نخه شینه دل دوست و خیر خوازن نیشینه و دوی نیار و دجمنان نکنینه من میگوت باو نکوه گناهان تو لروی من دسکنی و هوریان را دبیجی اف شیطانه جنهاوه لسر دل من بویا دردکی مزون و کلکه بیسری دو هندر من ده رهبردای جبر وی رهین جان من سست بونه ده هناوین من ده آگره کی جه آگره قرم داران وکتیه جقوت سر من حتی آنی بنی لنگ من جان من ده شوده جمن هیا که روین و پیتی ده آویج قاطع ازمانی حفتان نما کارم بسکنم لباجار مغربی لفراج من را تچاره و درمان تونیه درمان درد من پر لدوره لباجار جزیره بوتانه حودی تینا زینا زیدان درمان منه وی اوی کاره به وی آگری و مرینه هاو اوی جمن را ببه حکیم و درمان بلا دایی که من شیری خواه هونجی کده خواه لمن حلال بکن ازی لنگی خواه تیخم رکیبان
کوریه بهره چلنگ بوز روان و بری خواه بدم جزیره بوتان خود زانه نافبنده باجر مغربی و باجر جزیره دوره که قوناغ 6 مهان یا سالکیه 2 ساله یا نزانم خدای عالم مرن کریه پارامه افده گناهگار ترسا من اوکو لخربیه اثر خداینم دیار رحمتی و آخا گوران جبری ود بیجن حسرتا قومینا شفی خرابه که گوتبه راست گوتیه گلو ترسا من اوکو اف حسرتا گرام بمره هر دیار رحمت آخا گوران از خاطر جواب خوازم و هرم هیویا من اوکو خدای مزن و حسرتی ده دل من ده نهیله دیاوی حسرین خواه پاقش کر دستی وی در ناف دستی خود روی وی دا روی وی دا بر موسانان بدنی که خمجینی بلاو دبو گود سری من به قربان سریت صبر دل من توی چاوا دیا خواه بهلی و هری جهت که هم کس جهبون آوی جهین نه هیدارن جزیره بوتان لکوی باجار کیه کسین لید جین کسین چاوانه اف خانما که تو دبیجی قیزا کیه بخودیه توی چاوا همه وها خواه باویجی سریان نکه ازی بحیرانت نچه تدران مم بيو كو بكلمة و برسف كي بدا ديا خويا كذب شوتي سريوي دبرده بچاوين شل دپونجي باوي كار نري كو نگاره تچاره درد مم را ببینه خواه گوت بلكي هم كاره بنجر ريبر و دليلان پیدا بکن باوي مم آلان آل پاشا جي دائري آوي دركت امر دا خلا من گوت بانگ لدلالان بکن بلا لناف باجار مغربی بگرن چی بر ریا باجار جزیره بوتان زنبه از چاوین بی بزیران تیر بکم دلال لناف باجار مغربی دگریان حتی 3 روز 3 شوان لناف باجار بو قرینا دلالان دلال روز سیان واره به دست والا لسر بسر باوی ممی آلان و وگریان و گوتن سلطان ما دنگی ما کتو داوی ما قرمی ما دناف باجار دا تجو تاخین بگمان نهشت دیسا جی ما یکی که به گوی خواه ناوه باجار جزیره بوتان بیستیه ندید آن یکی که ریاوی باجاری به چاوین خواه دیده به ما ندید ام به دست والا و روی رش لتفگریان گاوه که باوه کال هیویا خواه ریبران بری امردا همو بگو گرگران باجر مغرب گود بلا همو قیزین دلال چلن خواه چیکن و بخمنینن او ورن لپیش قوناغ ممی آلان دیلان و گووند دکی بگرن بلکی مم یکی جناوان بعجبینه و حسرت از دین ازیدان جی جبیر بکه لسر فرمان باف مم 3 روزان لسر عردا باجر مغرب بوش شادمانی ته قیزی بگو گرگرن باجر ریبری لمال خواه پیش بردن نمان هر یکی خواه با آوه که خملاندن و جبونا که خواه به ممی آلام بدن عجباندن چش دست وان ده دکرن دما که رف وان قیزان دناوا کوچه و کولان ده دبورین پیر آگر بردان دل خورتان گشتک هاتن لپیش خوناغ مم گووند و دیلان گراندن دنگ دفو زرنیان تولید تلیلین قیزان دبون خودان تاغی عزمانان دیسا جی دلی ممی آلان نخواست که سری خواج پنجره درخه و لوان گووندگرین جمال نازک و شیرین بنره گاوا باوی مم دید که به ویر ریجی جدرد مم رنه بو درمان ایجار خبر ده عالم شیخ مله و حکیمان ملیان زود دست آویتن قلم و توریک کتیبان هر یکی با آوه یکی دست به نویساندنا بربجن و نوشتان کرن هنکان اسم جن و پریان دخواندن هنکان لدیوانا خوده جبو دعا دست خو وده کرن شیخان حالین کس را دکرن به پنجره و شباکیان وده کرن و دبو گرمین دف و عربانه وان دنجین خلیلیان مروف جگهدار دکر قیره مرد وان دهگشت حزمانان خالی مم امر بک جی خودابو برگر و شیریتان لیوانا گشتکان جی به تاوی آگر دل مم سار ندکر
جوان کرنین بهتر عاجز دبو او بهناوی تنگ دبو داویه ممج خاله خورا گوت خالو دل مم ببرینه بویا واری درد و کلان درد منج مقصد دلایه بتاوی هونی نکاره بنج مره ببن چاره و درمان قنه بوان تشتان نسر خواه جی نجی سر من بیشینن ماته دیتیه که کسی برینا رما با آوا گلان کواندیه اجه دل برین دارم هون شیغ ملیان تینن سر من بهیویا که از خیال زینه زیده ببینم از چاوین خود گرم و جمن را قفلین قردک و قشمرانانیه ماقای جته هیا که قیره مرید و شیغان جمن که مایه من گوت بلکی از نابم سببا سری وان سرسریان ده از بناو خوده دکم که از رابم جمن تشتکی خیره نگه جوان از بکم که سری وان به شوران بفره کسکی دن بوید تنیه بلا هرن مالین خواه و بیتر حرسا من رانکن خالی مم عمر بک دید که تسیر وان تشتان تنیه و بیتر ده بس سبب بینگ تنگیا مم آلان هر کس بلاف کر و شاندن مالین وان بویا وایی 5 مهان بر هفت دابون کتبو مها ششان لهینا جی ممج یا خودانه کتبو باوی مم دید که مانا مم لباجار مخرب درد وی مزند که درد و کل وی او چند مزند به که روش بر روش دهله و دست وان دهره و حال تیدت نامینه هگر که وسا دوم بکه وی زیدر ناجو و اوی مم وندا بکن خوش فهم کرد تنه درد درمانه وی چوینا باجار جزرا بوتانه پشتی کن وان فکران هاتن باوکال ویج رابو جدیا مم و هر دو کوکمان آکوپمه آپان را گوت هگر ام نهیلن مم بری باجار جزرا بوتان هر جزرا بوتان امی تخیره جنبینن وی روش بر روش مینا بنشته لسر کوک داران لپیش چاون مبه بحله زیده وقت لسر ناچه اوی آخ جتان بکه پاش ام بیجن که ام بو سبب روح و جانوی کس به قدر که خواده کریه قسمت نزانه امش ریاوی درکون وی راحت بردن بلا هر حکیم و درمان درد خواه بسر خواه ببینه نا هگر که ام نهیلن هر تقاضا گناه وی تکوه هسته ما هر چاران ام وی چاقه لخوا خنو ببیجن ام بون سبب مرناوی و ما او تول درد و کلان دا کشتن هر چار بستخواری به هفره چون جمم خودی درد و کلان باوی وی پیشی او حمیز کر و دو رجیجه را گوت لاوی من ایدلالی وای ما بریار دا و امی پی رازی بون که تو هر باجار جزرا بوتان و تو بگیجی درمان درد خواه بیر روی من مینا بلگین گلان و بو و به وک بری وک درمانه کی پر به حیز خوار بو به وی بریاره راحت بو هما به دربه گیره رابو سرخواه و جناوان نوینان درکت وک عجله کویا مزن هبه زوگا گازی بگل سردار 1500 خورتان کرو گوت برای جا جمر حقی بکه به پریان بداگره به کلامان کفر جوهر تیخه هندوان ترکیه کوریه بره بوز روان بشدینه بوز روان بنی لبردوی دری بسکنینه آلیکاریا من بکه لنگین من تیخه رکیبان دا که از با اخرى خواه هرم بغلی راهشت حقی با ممی آلان بری خواده خزنه پراو چو جبونا که بوز روان بینن چند حب خورد جی شاندن تولا حسبان خبره چوینا مم لناو بازار مغرب بلاو بو خلک بازار مغرب مینا برخی دانگیا به سر ممی آلان دو رویان هنک دهاتن دستان و هنک دوچون رکیب و لنگان مینا که میتک لعرده به و دکن وی میتی راکن ببن ببو هوار وان خورتان ندخواستن که مم به وی رویتیه ندیار هده مم دید که روش خرابه شین و گری خدا عزمان دلیوی بحال وی وان خورتان شوتی زنگو یک دو هاوید کلکا بوز روان حوال روژا تنگیان رشم بوز روان به سر هسته ده بردا بوز روان مینا بروستی کج عزمان داد که ود چو ممی آلان هر کس لپی خواشته بود چو بی کجانی بو زانی به اوی بده
سرکیجان ری و شوپی بدمک پر کرد ده لسر پشتا بوز روان جبر چاوا من دا بو کسی نزانه بو به حکم وی حیوانی چقاس پره لی چوینا وی جارک دن فهم کربون که قوناغا روژکه ده وقت هندک ده دکاره هره بهیویا که بوز روان وی زوب بگینه قوناغا وی و بگیجه برادا خواه لدوان دعا کرن